pen ken hukum nang ta ke bula ka basoma syusyu so syirkai syu ke bula ka lomba ula tiet tau ternam ilu jong kepan nak kle berkai ke bajia om Slamadin kata data kala dia hakarta kemudian katsan sengam but ula syakem ula syasep apa tok hadu kumba shipos nam ke bajia kat budang dan apa bendi ulamur ban peniap no LD ban shima lagi jong jingem dah ka bong ngan tra syu ka bam ngan syat no ngan matiap henry kumno upule ya ke Bible ketin jong blai abo pule ke Bible laong ba house nam kat kendai spa kendai pun rio David Wood ula kelalong Kristan kai ke bajia om kata ke basutan syu kolong ba ulong evangelist noyalap apologist but scholar uba klau ba panyada nakamta ukris bat ke gospel kamat ke benengkong aku apni sambat pilih ke janmit ngada likely kimat kamat ke benengkong ka jingkala ka de ka jingkot ya kibriu baro ka jingkala ka change ublay ukwa ya kibriu baro bila ban perkat akan ukurkom ka jingkala kan dia hatu da kikam hatu da kinung na keyboard machine na keyboard jing start pertai dan ka wei ka bor ka belak ban penkala ya ka jingem ni ka donut ka jong kibriu baro kai kita benengkong kedai ka gospel kedai ya baro abang kan siapa ka gospel nga kwa ba pipin yo ka ne ka jingwat baro pipule ka Bible pipule ka tin jong play ka jingem ka jong Jesus Christ kumno jisu ha ka jing shikri ka jong ha ka jing yat nanti ka jong na ka wei ka jata shikawai pat na ka wei ka shnong shikawai pat uyarap open kia ula shibun ki kamba bat ki kam isnai nakam ta ki brio ki bilan kam kai ka bang ayo iyo jisu bang pule ka long ba u jisu ula ki kamba undai tang hapo Jerusalem ka jaka ka ba kedon ki jiu ki dok isnam la jong ki brio la jong ki jat ki kenjang la jong dan kum kata ka jingmut henry ula no u hier u lait pan shakriru wat sikini ki jentel ki bakini ki jentel ki brio ki ba ki jiu ki ken baki ki outcast bala syak kentai ki brio ki bom khoi mlong man penyadai barki jisu lait sikini ki brio au kam dan kum kata ka jing pair ne ka jing sngo bitngit banya mix banya dan bat ki jentel to ka jing kali gelong ba kumno ngi sngo thu ba u jisu baka gospel kadaya baro ki brio akan gurukom ya ban proof to benengkong u jisu ula penihi dalade to u jisu lamno ula penihi dalade peni kai u peni ya kanuksa kum mga pule hapi ya kaneka shnong gadara namtip kanungot na pi sotu pi ya jingtip sepanga de shnong gadara to shnong gadara kiba bun kiba kiba sa hakane shnong kida ki jentil sudah kai ke bajia pila basutu na kai ke bangala pule ke jerong pelat bangan sim ancurak lengkot tang na kamris nyang pila basutu ki jiu kem ju ba mi dos nya ki ken sang bom koi tang ki jentil pat ki ken baik kedai ke wei ke ba ki penan kamha om tang kata kesnyang kedai ke wei na ki business ke bakrau haki jentil wat hangar ala persang merisnyang tang memuncup senam layak plan simlon yak plan dimentang ribiang kan dom lelai ketika wen ke business pius nyang pi bamja dukan kin khat kidok sisemot idok la arpo tengka lakum nu senyang unsyong dot arlat we sumudur ketika business ke bakrau ha tetang surat pertama to Jesu open sekini ki brio urung sekini ki brio kabaki nyol kabom khoi kabambet ulai haki to kabar ka kanuksan ko apni pi bakumno Jesu uya dai bat kini ki brio ki bambet pandai udai jiu kumno ya klab ki to haga gospel ke joma church ko nong ka prad ko basan hadu balai open kia yo syakri urang ba sispa don slide atau ulapan kia yo syakri urang ba sispa pite urang ba sispa kabut kumno dan pelan jipi belatip rang ba sispa kemudian kapten sipai
officer bahaya babat ikarang uhap ban kontrol ban pek ya ka kunhun spai kebedan si spa ngut uni di bakrau karang crowd position ma ka pisar ke bebun anda ke bajia pat hapdang jisu bat urang ba si spa udon usyakri jung upala pang jurba stang ban yapno ke ba uperkat uni ngan lek ban kerpat yo jisu tiu lek ban kerpat yo jisu abu lek ban kerpat yo jisu ong kumno nganwan ban penkia umong nganwan ban pek ngi dan bapun hospital tentang ya ong aswan pek la syai ibu tang dah jisu ong kumno nganwan ban penkia ini kenten bo jisu ong nganwan ban penkia kemut kadan ka board authority bola ban le ya kata tu jisu penkia kai ka pala kelong ba ini rumah sispa ong kumno ko try ngam long ubadai ba minung arung hakayeng jonga syuong tang daga ketien unsakya aduh bo jisu o kendet kat kene ka jingai ngam juyos no hari Israel bandon kat kene ka jingai syuong tang daga ketien unsakya lastanat ba orang barus ni orang ba sispa kalong ba jilong jeng uba sorit ta ngadai we kat jisu bade jiu unwan haking jonga usim ya ka jiu sorit ngadai we ngadai besar kentai Mar urom, pi kini ki Roman, ki sipai Rom kamtam, akmat yung kijiu, kita kinong syun ki ba isi tam yung kijiu. Balay, kata albe kajing nak dan bor, kajing kontrol yung ki, kajing kiben yung ki, kajing banben kita kata mo. Tak tahu kijiu ki isi bahai ki sipai Rom. Tikai ka ba japat ujisu, ka ba ujisu pani yang ni kanuksa kalong ba, ule ba wat kinong syun ro. Uklam kentak iki, kata ada kanuksa ba ujisu ai. Nang tak ka balay pan, ulapan kia ya ka kun kanong kanan baik kini kanong kanan kepada ke gentle haba kawan ban kerpat su jisu ulam no jisu uya i ya ka donu jaka ya ka jinget ke jaka uklam kerna upan kia ya ka kini baro ke bentar kedai ke bo jisu ulale nakamta ke pendriu baro kemudian gospel kedai ya baro bat nanta jisu om tengata aswa bun kiyo no sebenang ulam no ula ai ke hukum ke jingpa haki senran jung ong kilet sekapatai barok batoyalak gospel haki benrio barok kita de Markus kanrio kasan kumta ublay lang baka gospel ukot ya barok tok kum keduk sama ang ne pot duar ba barok pi ki banget pot duar ba pilong ki bala kerku shisha balai ngaong kumta pidannya ke belang ke badan ke jingo i ekor kom trekang ke jisikri ke belang tik kum bahika jisu idan ni we ikong ibetre hang tepok sinat ibetai kot imtip yang ha te isu pet na tekot bai tak ngai ong o pitre po om tolong imte balang pangi ia tu kana ngaso wosong habar i balang om tolong dorba best pate ai yang ta kemut ngas masuk so lihat labar masuk ba ke dan ke bereflect no Seki wepan war kim dei kijuk ke balang ro. Tapi balai kini galong barok nama pi trelang pi ie ke kam. Nama ke kam ro kaya ban pesepirang gospel. Nang ta kedau ke balang ke yen adu ke nero. To. Nang ta ke balang pot duar ba mde tang ke hun tang ni pot duar ba. Kelen kini ki zon ki jaka i penyar ke jingalap e gospel. Ngidon ke gospel to ro punjo. Pi na ta kedau ke jing terekam kelong tik kat kum ke jing kwa junggu Jesu. To, kapan kebar? Kamat kebar kolong. Kajinglong kajong ubriu ubampat kela. Kajinglong kajong ubriu ubampat kela. Kalong kumno tu ubriu ubampat kela. Ngasim na kane kajing jas pang nu ubriu basong soy. Hajisha kidan arngut ki basong soy. Tapi play gospel jong Matius pinlak badan arngut. Balai pa. Haga gospel kajong Markus Lukas dan tang uwe bapau. Balai. Betul kedau kelong kumne. Pi Lukas bat Markus usim yakini ya we ubasong sui ubakam ya keren batu ubami ban syakmat approach so Jesu usim bet yauta ajisa kidon arngut to compare kita ma to ka jinglong jong ubrio ubampat kala long kumno banangkong ula sakta sayalam akabor ka jong sui kumut influence da kabor ka jong sui
Sisin bo brio sya yalam. Syakta ke bo jung sui long kum no. Pa yu ni brio long kum no. Baneng kong kup jan kup sen. Ndon jan. Ngitip baka jan ke de ke wen ki mo ke yeng ka bam ke di baka jan ke de ke wen ki basic needs. Mo bindon kam ma ke jingem. Kat bo une pa du brio don jan. Kamut kum no. Ka bor smo thu jung u kala du. Ka jing su thu para brio kan. Balong ku mengamupi kam don syu ho kata. Ta da uim kum no. Kum umrat. Klem jan klem. No. La don we unong di. Ngi site ngi don pon ma kini ki kinong di ma gadang ka jaka ka baki di kya ba. Kum ne ka sing blele te pi ka ya yo ba. Ke ka bajia une nong di lajur pelat ka jing di kya. Hap ya kum ba ar kilometer ban po shisnong. Alenti la ya shu. Ke ka bajia maka mat ka jong u la thak nang tau brio la shu jaw sya ka kten sutu sta sapti don shu. Ki kena ki baya angta kier ki ben de pi kier ki yo. Balai ka daw lang ba dan sapti dan jain. Ikna kia danda yo. To kabar ka jinglong ka jong ni brio lang dan yeng dan sem. Ni baro ni dan ka yeng, ni dan ka family. Kemut ka dan ka jing dai hayang sem. Kat ba mu upat dan yeng. Syusa ka basong ngiu ka basong shir kai ban yo so ko lang ba usa haki majing tep. Lum jing tep. Ngi shite ki thai da kren spang lum jing tep ila so thu pa bai pi sine ngam tep ka lum jing tep dan ajan ying to ma sai phim num ting shu ngi shite to song lum jing tep la so ngi pa namar ba uwe lum ka we lum jing tep ka dan be sa la ka jong tu dan balai sta kalau kan ja kalau sung ngi shisha de kumta une bri usong hakum kata ka jaka mayo sung ha kisnam ki bala adab bro dan kini kinong menik sudah Satanik semua church. Kila mno. Ki pelong jing mane halum jing tep. Baik. Adu kata ka jing tray jong ka bor setan. Nakam ta ka jing im ka jong new breu. Ban yelam yu. Chaka ka balong kla. Ka bamya de shu kum ki para breu. Ko ka jing im ju ka don bat ki met yam. U breu ba em udon bat ki met yam. Kan we ji so shirkai. To ka balai ka jing long ulang lo baru nare. Aku mga pule pima, pulang baru nare, kamu kumno. What nakimau? The people gospel Marcos, kaong ba usim tu kimau, what elade, what elage jong kamet. Kamu gaji sutrim, sa baru nar kamu kajing long jumu, kapan shifting ya kinong lek nongwan, kibril kibadan nasional hatau. Adu kata kajing long jumu. Aba elade, dan syu kajing sutu, magaji shifting ban ban penunsal. Ya kiwele kam dan jing ya. Bible ko ang ba dan banut ban ya cerita kejaka. Cuba dan nek beriuru la penwet une. Aduk kata jing trim. Kedan we jing ja. Hang te po Anjali Hakmat Anjali ajan ketuka Human Rights Commission. No? Kenal tu udan we urang ba. Umut balai bu hospital ya ka kurim. Depo hang tu ke blok ke kali. Haba ke blok ke kali, kensan mi ki brio ki gundaba, ki bat pakateri, ki penam yu, ai ke pisah. Tapi ke beja, ulah kerpat ki ang pet seba, ngahap melibu hospital ya kalau, ya kena kurem, subhase, mau kerpat dah kenten, kumno, kita ki brio ki dawa pisah baik, ladang mai kemut, ki selak baik ke pasnil, bersyirkai ke pama, dia mentah ke sini ke jingma ke ap keleng sodong ladu nong kendong cidu syusor ki kena ke sedang bantare ban bat iki ki basniu ki ban bu jingma lada kim yo kin tu lada kim kin penyam berkunjuk kim selia balai kene berkoi ke bor ke idea ke buat jong setan ban penop iki hakum kini ki buat to kai makwa ban ong feeling ne kelong ba ke bor jong beman kala penjat shisha ya ke jingim ke jong ne breu tang ni breu bat hakini kisni bontaru ubaman da treshisha ji ayo pat habo jisu ulapoi habo jisu dan longkumno pengepet hakini kepenta baik habo jisu ulawan kusu ulamno ulamane ke bible kong uladam ulamane bat ula pertada tin bajam kamut kumno
uksoi la bansha bat ka jing shisha la banyasha bat ka jing shisha utep nak kata kata ni uksoi habo iyo jisu ulak no Kong umane dam yu jisu bar ukarpat kuno wat pen sitom yengi wat pen sitom yenga miwan pen sitom suak ayom sa kamut kumno usaitan bi uksoi utip baik ya ka bor ka jong jisu nak tak daw usakarpat kawai pa ka jing karpat ju kolong ba kumno wat hukum yengi bangin let sedujok sa taruh di kawai kabau request usaitan utip hai kena ke jaka kedujok kano ka jing sirkai joka kamdai ka pamalumala request what ha ingi sedujok pinang ne pila basutu habau jisu wan kadon ka jing sirting uksoi ubadan ha to breu jisu ukram penstom yo to uksoi ha kata ka por balai jisu umpan jat asnan uksoi ka por jeng ukam 4 poin kumbong setan ong sut shwa ka por men penstom yengi shwa ka ayom sa ka por jeng ukam 4 poin Tikai ke baja. Ke balai pat ke poin. Ke jingmi na ke jingkela. Adin bala dapat kela, ke bami pat. Yang kumno. Ke respon, ke respon. Jayu. Adin bala dapat kela. To, bani kong. Kiksut kila petno. Kiksut. Masunuan Jisu, habadon Jisu, kila syapting. Jisu keli. Medewai. Pengadai baik ba. Kamu uksoi ubarung ni beri udan hadu lai hajar pat hadu unri hajar word. Kundi besuk. Masih tu pikir ke jingja. Ngadon men barang ba balayau. Baju dua nanti kini kiba syungsoi. Kini nak jingtang. Dua be ketang jisui. Tang ba unang gerkom dua. Kalau biar saknia. Hak kita kau miet kenduk bengate. Ya lek lang stay. Balai. Lek banyak dua nanti. Kau beri ke syungsoi. Kasyungat alung nawak ta kesajan. Mesti don kita kiwat duit ke isting sisai. Tapi beja larung tak yeng. Akpor ba stang menduai. Tiwang ready ma banyak bat cibet. Lebat sangat lebat. Ngabat nak kejat. Ngabat kuntur mo. Nak kejat. Oh ni kajing klein depi. Kenjat dengan ni. Tengah sim nak untuk membuat wrestling. Nasi biryani tinggal mo. Tengah sim nak untuk nak kejat. Kadang kenjat kadang bat. Sangat kadang lah ani. Itu ada ketang jisu. Sipang kajam jai. Padam tak kayo tiak nai. Sipang pakai kendit. Balai kemana pun. Uksui ulaja. Pi. Uksui yang berung hanya beruk hadu kadang wet. Kami besuk. Open job nak. Watkin ki jingkom. Senar bala komro. Ulawan pendekut. Hadu kata. Hadu ngriu hazar wet. Iksui ki berung. To. Haba kila kerpan ban mino. Uksui ula pet no. Pet cai. Urung hakis niang. Ula kerpan ujisu. Syak bangin rung hakis niang. Kaya ke jingmut. Bau uksui kuat merung hakis niang. Kini uksui. Kaya ke jingmut. Daw kalong. La syuk ban penjat iuni beriu. Kuat ban penjat pat ia. Kimrat ki belong kis niang. Ki belong kis niang. Kumta. Ki uksui barok. Kilami. Pat kilalai. Hakini kis niang. Uksui udah bom kuat. Kumba ulong bom kuat. Hablik pai sikini kimrat ki bom kuat. Kumba ong ki jiu. Hablik pai saki. Tenrai juga belum ki bom kuat. To. Kaya ka respon pat. Kaya ka jing. Kabaki beriu ki kila. Habaki i kena ke borbak jong Jisu. Kila mno. Ke Bible ko ang pun ki syapting. Ki syapting pun ban. Pat kabasusi kalong ki ong Jisu. Kili no nane. Ki bet no dah. Haka jisha ki deban keman. Bultang beriu. Uba penwit penput iki halum jing tap. Uba pensyapting iki. Uba runar. Uba sirkai. Uba bu jing ma ka silong katau. Ula kuat ula jam. Ula kia. Ula deban keman. Kajing im ju kepada nak kajing syakum. Mentau la jam. La kuat. Ula kia. Ki deban keman. Hana karkom yu i jung ki kamlong kumta. Ki perkat bayi kajing los. Kajing dunong i kisniang. Kata kajing yap i kisniang. Ki sosi i kata. Kim respon ya ke ega bo Jisu lala. Kabasku tenat pat kalong.
Apa pai shunu brio bala minok sui lam no. Ula pong jain, ula kup jain, ula tip brio pai kam kata ke bos untuk kelawan hulu. Bat ke pasal tenan lam no ula syongkok haki kejat jauh Yesus. Kan mau haki kejat jauh Yesus kedan ke bor, kedan ke jisngai, kedan ke security ma, kam dan ke jingma, usyong. Nang taom ni tengah taong try ngakuat balik nambat me. Yesus ang kumna, kini nak siying jame, ya tu ke barokai. Kabasot na susu kelang ba umi nang ta uyalap upan penanya baro ta kisnong siapang ujisu ukalalong uno yalap kumno ka jingim juga kala dei lengba ujisu syawang syong nek layo bat kita kipan baro lai ka jingkala ka de ka jingkot ka jung bulai ya baro ki brio dakai daka gospel namar ka jinglem jang ki bamman ki brio ki bamdan ka jingkala Beman sesyar kadang kejing ya ke bekrau ki ban penjot iki. Teka jing mi na kejing kela kelong ba uksut la shu ban le don bor. Adu bo ni brio ulong unong pla. De shwa ban chong kwa ban ai ko kan uksa pi. Kidan kini kejek kenyang. Kami ong kenyang nyo. Pi kenyang nyo. Kidan bun jak kenyang nyo. Ki ba itrem ki bisakai ki ba ha ki beret. Dengar ngakiu hau ding sopan mut ban bam sopan kini ki mo ki benai beladap don sopan bercang ha berit cang ha ki beja kadang kiu ubat wei unyang nyu pa he pa hakini petlun janga langan lek kumno kau ngala ting pa sebab pelat melalui Yesus to ki beja kini ki kenyang pan ki don kerukom pa anda kelayap ki kelapat sya ke wipat jajing tau ke kelas terbeli ni stay bedan ki rutwa stay pun ba kita balik ki ba bunrong tikene de ka chi no ka jingkala de ngisnat bu new brio ukala ka jingem de namar uji Yesus Kristus dan ka bor ka bala panila persya bat uji Yesus uksoi utip uji Yesus kum ta wat sete ni duai da ka kertang bedan bor jing uji Yesus ma de kun blai ba kli tamya itang kene kubor da ka ta brom ju blai ke kui pilang ada gilang ba amen